ne antia bakodoga ba boru ba mir ni wan ka ti ke wu bolu kwir pe ni wil wa wunu kong eto ka wanu wu bollo mi wanu nen ti te yini tiu nya wanu nen ko ni gubuti komi ni o kop kerwa itiu bala ko ni moro ni na moti o nen we me tiu ni ne manu pe mo ni tiu tu do tiu kini kato ki wa here so jodu su ame oti otite menen kuni romi bolu gi kwi eto ngata bi wile wila ape oti ko e kuri nen te ku do nyumir ko chak chula kene karu no anni menu perwaten so jo atia ti dam ti ginen mi ujo no kwi ki nu ujo no ti ginen manu nu pobero goba Chaco Melsi a Chel, what could he have there and when a bit na MP. A man that you are moving it at you, any bishop, your Anna Puni, you are Puni Copobang. Copobang, a Coboni, your bull queen. Cabulu queen, Bola Tuolo, name teacher Dano. Teacher, dear, no hope a kenny. I tell me a queen. You know, to go when you like a woman pay you on it. Found no for the winning like it. Let me bang a year, you know what shock the Mona Besha, Megani. I may like go, I may marry, I may take Guinan. For Buba, for you, Hilba. You joking to Jipen. Don't. You know, man, need who can hear. The new job, Madame, put me to Bino. I don't like who win your bear. And come on, let you win your bear, die Bino, what Johnny, die Chimney tissue, getting on with you, Pirgi. Gina kwaugi umi ukwi da umi ukwi abe pe kenga pe wuri bolo kwi kien man kire menu ngotela wa meramuti kenen kondo lao o ka keno kam loj wan tel loj pe twero wunu tello wunu loj kana tian kiru chien kirin kan keken utino wa miru kwan ame PS yai kinawu ke ya don yai kinawu public servants are don yai kinawu ame kadido ana bed president wangor no jo atwero tel gamen ki angeo apa bishop tiu nyo amito wor ko yot jo wa wunu me pashu an man na me oluni vabo atilari ni atikere ame onu aballo chawa bishop ginna me chiama no ko bcha ado ginna me ardi siu ko bcha ado mena bishop da ko bo ado magino tushu rate kere lokka neni ando no mira kop card me wek pe abal chawa an pe atia bitukwi enda beru you are sitting member me parliament 2021 to 2026 do ma bishela ta handing over power eto koma ma beri yeni o miaka koma chiel that MP miuka koma di aberi yeda pon no kada dog na tono hare de la ngata ba do we ha una beri an puda tia tamma chiela na woto me wot makwa tego da uma cheneno the last debate do ana timi parliament atimu metona man me konyo teder po tetere buchu monyi an kiru dur keke do ara ko yuni medda wuru ko chawa Uganda do tia metu ngeya do ngabebe ka medda wuru chawa I medda wuru ko mchawa ita andang yo hakoni ana pat mano apo molata adong disi radio RDC watidi chagamente onyalwa me community menna masale kede jome kyoga county remunu ba iri una be reme kuha oh apa yo ekan nge ento yina mitamute bori ikan luani ukot Moses Junior Bitek Vox Populis Vox Day ame duon luak duon no ba ame yinna chalo ati bay ngeo gire lebbo ba lebla tinuluni day so ana apo ata tutwal
ruột me ye ni tina na bin bot jo na me Aninolal da na binu be abinu chi anono abinu boru me ko biuni leb munu chi ama do mu chi kelo gini ende tima contractor de tima susu peda ngupe ni gini ti constituency na kunu no ket ko kala mera be kala itedo bo hands na ti ye ba luoni umini present gine lebe dini luoni umini present anu ati angi you jone kita tikere da yi council lo chencha atikere somehow kita me controlling kere da me kyoga county peti mora metero kushapien enum tiendang ngeoni an kaen pe war mega itung anu keda do mi uye ni manda donc winyera beri yakina an keren o mi wati unu kere school jo unu wuni ta moni kelli wu example la yai polo me ko bi wuni otino me pashukan twero kwani ko di chukulli tedo ho MP tedo ho an advocate of the High Court tedo ho RDC ana kwano mari back P7 school da ana kwani kararaj pien ana kwana papa unu duogi polishi unu chanti kani 1994 unu chantie bon ana kwano kede P1 unu beru uniform dari na modu kede polishi ame awora kwa kede do along tikan about kede win lord kede wibie dude da do tushu ko ento enana kwano kede ento enana aponya da ene da aponya in that school ento no abera tinna menu mir taming mir controlling pien gira rehe class ento da yo da ti stubborn to try do ana ko yuno nyal otino wani oriegini opportunity ke resources enaka pay komgi kuno ket resources ikomotino we have doctors we have engineers ja do ana ya put senior secondary school at ward Gombe SS ajahun atanu distinctions is ke kena high level ndo at ward university unu aparo kani kuno kara nu ginna timere chukulchi nu timere borwakan unu tino wakan perdon dush lahario ni teri wani ma chao dog wan pu do chung ko ene na do tim ngo ena do teri yen wanu wibie cha moro jo la nu tia luoro wa e onu ami tu ginore to poro mo kobi aman cha do eno do hotero apok cha te ko ni wori ko bi cha man cho balo me kwa yo million mia boro ineno ngo apok do kelo kere lebe to kaunu wana ken unu uduga pe ongeo ngo ame amite eto ngeyo lebe do hotimo ngo okonyo wa enote duogo te bino kwayo te choyo balo otemiyo IPF maintenance fund million mia boro era do condition no tiye en duogo koni one pe par condition atiye cha ocho balo memiyo atwero metikere pata chende nasha megera Aninolal Primary School wano te penyo ka woro kero ko e budget ginte ko ni pe woro kero ko e budget balo mekela lo halo hani te wopu yore dongi chen da wano te bino keti budget memitu ni gero ni bedango atie endo tin gero ngo atie ende kara gero ni put ye yoko ko pa pol to twal ni mara kel won kom SMC cha en pur bedo won kom ogoya chim ni chairman kopti radia tek te koro chwal uno tino me kwani aman wanu ti nuongo pekini on duongo nywal otino chako kwana ber dano ma ho tian tin tetero aputi class achiel ero kado tuni diere mor kanu inuo duongo tino gi ho kwai class abiciel class mogoda do popenyere ya biro onywal wanu ti utero unu logo wani kwene
an kita chuka cha ko bi ukere ni ana bera tino nyala molata kan adoa molata kan da kwana molata kan etu pe ogea ana ichawa ni bero ngatu wala me ichawa ni aramo koboni aramo kwanyo duon jo wa me molata re ka tetero ngo malo etu man du shuti mer ni be ngo ikwan mama mano do ana koni pe o par wuru nyoni mir ko da kwanya tin ko da teru kwan kwene chukule nti ugeru ko nyeri ni amara mi to challenge you nyala ti kanni at least kadi do ngatora do po kwani tura lo akodi mi beddi balu me lasha di abiro jote winyo akadu ti kadu chengo mana do koni kwando loko mana do loi ni eto awanu to encouraging lasha di angwen senior eto kadu loi wana wo ma shauti chwalo tini mo hakaru chwalo tini gimes killing presidential have mo hani enda hoti uchwalo etu bedi wari rem twin pien tuni cha mo tia mituti mekweti baluti no ni kere clash angwen pien duongi etu tuni cha ma uma shutia mituni keru tino ni I police ya ma uma shutia choyo joni kere kea etu bedi wari rem twin menu ngoni potino wani kara duongi pe na hakere balu me clash abiro amira do miu kiti kon kere tengo hello you ko opportunity ubiru dango tia mitu number poll etu tino wa pekere ngo pekere balu utino wor borwa te koni wani kartu training lira ko bi wani balu wani tunde chai ko ne churu mi wa man we do med kere inwa tin pe na hakere balu me class abiro kida de di kon kira tin ngo petie etu jonu ti kere balu me class abiro jon ti ke gar balu me class angwen du shuti ugam ko chani jodo police uma he passing ichawani kawano neno kwan ena ma obedo gimna pire te kaloa dok date po yo wano nyual me kan du shu community ke bapsi po ye keni tena ngeuni me wekin chukuli bed kiti wunda ikeru ngo chingwi ye mama mano aha do po ye matek dangeni unity yakina uteha pien miaka di be yo ineno chukuli ina ineni te koni chukuli neno no ba ana chiango ti ye dong da koni medde wuna meda kere timoni amano pien kita wano kobo kere gamente obedo yin obedo wan dushu mama man kai nena manu mi yeni ina obedo komen gamente do mi ko be kobo kani gamente gini ga en gamente obedo yin obedo daan etu ka noro wunu chi wakara chiel mi do wano obedo gamente tek mama mano aha do amino ni apoya te hateha yolong ame okero chingi mando aweko uborwano nyual chukule no gero koni en chukul ka gera chil kitiene pe obedo kama nena imiero tino kwani ye en tu chwer chunya wano tikera molata kan tieni unyual wa pangeo kono kawan karo don cha no pati kori karni pera dangeo otino wai karni unyual petia chohoru chunyo tino memiyo tino kwan inu tini tieno tia worata gonya atinte balle kitora me yindang penyeo etu wani kari ho don cha nu nyal wager dang yini ngia ni chawa para rio nywa dipenui kanoro ko di jamino binu gwa hawa temi wakwan kadi bedi ngech wa nu no ko di chi ha chela rio de kama nyal kero pashu mi atin don e kadi himasha do wuya ya berni ite poyuni atiteni ginaring mama kere baba kuera yecha nyoko bani pe awot lolong pincha konyo opa hunu ruot amen luani mat saratian orange arabedo assistant RDC me amolata kan nyo abedo RDC titini mere ana binu kan atia chung akakawang RDC wadi tere ama luoni ruot lonyo amen kome pekan kita chala wuni tinga yukene ni natini ni molatar kan wanuti yerawa ame polu ti angeyo ame dang ti awara nyimi chawani ikana moti alunguni bomber ground dorami ta chakere kwayo kisha ame mi yewa tupo tunu chon kitunu miru tun kede yen manasa dang tetekere tie nura wokiti udi wate era tamoni pimara umiero kodo ringa tuni kadi do adok enda uchwala kera motere boru
dong da pang yo kai gam wunu wayo mate dong an ya yo mate hatini me binu chung me lo kedu kan ana bedo atin me amolatar kan bedo ngatu nywala te donga kan kwano danga molatar kan pashwati kanu luoni anamwan ya welo sub county dogda te nyomere ya molatar kan surati kanu luoni anamido yitam so miyo ka tie anen no don lobo ti abina molatar yomo ya dog yomo ya tie nuati ngeyo ni be jama metia tieni otiro wa metiu dongchen ameti tino binu dang kwan bala ko di chukuli e kadi mase dang te dokko ginna me rama mi yotam nyome rama konyu lobo wa me Uganda dongana ni ta chak kere poya te ha gamente wa me Uganda me kare dushu kache wano go dogola gindang winyu kari bedi entia worko mi medu level MP dangena wot yeno tiu ticha be Bible ko na tela be kati lodge jo beru kere kuch eta tela petia be kati lodge jo beru koka do ber ticha eno tiu binu po yor bala accountability mi entu ni kom mi kwene mi parliament ama entia mitu do mi ta po jo dushu kwena ti boto nyal kiti district tiu pat gyoko bishop dada miu kan miu class ko enda woro ko airi kene kero ponye patwer anu katunu kan chono mirwo ka bera ko bishop gagam kinanda pa chu sub county yata bala la ponyere wane jago do koni wa ko dilo ko chono wor tim ngo da contractor biru kanu wando ya dogora ko do tata anu ket gi norma ngurne tilde wan ta danyo kwene yot so amita mi message boto nywalle ana biru kan chogare matai omi wogi ajdi kono ko woni ongu uberi chia mana dek enno mir dan me ana pos en kare go e chim rama bol na ka kwedo tawni ringi chogara te warani ire chono wora tindo ngo ko woni biru go e chim mana nyeno biro go e chim ka na cha ngene wo mitamni ani la dong peti abe so onywal chukuli yene bishop akrotin merkan etu wun ti wunu kero tini ya kinawu entia chilo chali pashi tur ka in pe gwako to mine diel but kanno dog da bin but kanno otina chaka to choya jami mogo ye no wun pe tia gwako wunu chukula ba do na kwa tela mi pite ke SMC bala tela la ponyere ni ana woro masha wora kore loba anu putia chil krave ko ger kede do na ko ni wunda e gwako wunu chukuli be da chil ana binu be ba kan omiyai kan wang rien mengi dang bogi ko kom jama resh ti moga me jogi marre mi komgi gongi ko le ka resh gongi ko mo wote luit gongi ko we como bedo tinu ni ko come ni Yesu Kristo rotwa amen so da wor beru ping yo pe ngwa tina riek kana mi donen Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.